Bamwe bashobora kushemerwa bakwataho munonga nibenda mukuru w'entebe ya katano kwashoborera ekisente zirikwingana miliyoni 2 zakozire okutana hari municipality aho bashoborera ko murimo gukurebwa otaireho na neshonga yareteire contract yabaire ine kwebwa ba engineering brigade okweba omuntu wa burijo ekintu ekitari mu mateeka ikibaherereho miliyoni 800 wazaho kakireba kishikire miliyoni 800 ezo basindikira abo kuba bakatera umusinge aketa ba contractors batera umusinge kweza kutera umusinge batamu emitehimbwa bagenda bakuha umusinge bakashara ikibanza batimba umusinge batabwe emitehimbwa hata itugambire eje emitehimbwa termo when na soft soil on eje misiri ubayima aba UPDF omugishago kubana ubayombeka kizimbe eki ibyo batandika kwibe sente ezahibwe government kombeka kizimbe atiyo Jemima Buhanda omukuru w'entebe ya katano nuko kushobora okusente zakoze sibe esente zizire zona zikaba nizingana konka hiturukombeka takwingana kandi nahiturukombeka takushwana mani nyomba shobororenta abantu bashema nangwa n'abahandi bona wano yombeka ahantu nka municipality wazaho n'obubari kandi hagumiri eitaka rigizireki rigumira hansi so aha kuza kutimba takushwana na district Kibingo ahine kisoni ekintu ekisamu kahindi ya hakanisa kwa rukombeka hakashozi tabasa kushana no wayombeka omukishara mbwenu ubushuma katandikiraho kandi icyo cyo kugira ngo itaka kuri ya ryorobi hata ba municipality bakombeka n'barga hasi bine na underground floor yahuire ibashike no kushika kandi bariyombombeke sentezo zabensinyona neza district obwahati retired brigadier General Joram Kakari nuko kushobora ku ekyabatoiro mu kishaka abebembezi behinduire kindi ebayogeze bo bariyo nibabiyana ko mu itaka ekintu ekibatari kwija kwikiriza interest yanjye no buhereza buremere obushuma bwaza higuru emerumo nabajeguza okuza kugamba dictatorship. Kada Geoffrey Mchunguzi wabaireho RDC wantungamo yarabura haburwenguzi aho yashaba Geno Ishoke kwetaba omugonjora obushomankuzi obutimbere amakanda omurishema kushabira obukitinisa Brigadier General Ishoke kugira ngo wenka orukukura anti-corruption unit office ya president ebitara birede bijaha bimurike shema naje kushanga ngobwo bujunde public riyo negamba oburetsereho binze mutuma obukwenda kuretera abantu bayanga n'ikibina cya Rwangiseriza atiyo akongera akashobora kwekira kusinga yo kushasha no kugira ngo sente ziri kushomankurwa nizigaruka ziretwa mbwire bw'akaruru okugurira buri kimwe ekintu kijemema yagarukamo abukuba barino babahereza zabo hatu wanyankora umuriyaba barkwenda imirumo ukashanga nabo abashashura baba bingi bera batunga imirumo bakaba bakikata ukashanga hagira imuna za refund. That is public knowledge real. Isente ezo ubarazi azirye kungata kuzobugabebwe abokuba nuburango umuntu bamuhinga imibi kuba kuba nozo mu mizo muno go mu nyanja warebe njoka nayo nota yo mukono kugikwata kandi ori kumanya ngo kutayo mukono negurye konkanyo wenyina masiko omunyashema namanya ecyari kwenda kandi namanya omwebembezo murungi na nomwebembezi iki so itwe nkabaye NRM nko kutugira mu campaigns zizitu tugambira abantu ebitukuza gukora atiyo retired Kakari nko kutera muranga ari kugira ngo hagire cyakorwa ngo hakuba okujumisa government nekinto kiri kumusasa munonga ubire nugo twatu inabish abebembezi abakwija kushoma kura district imwe kabanyashema mumwiheho muronde omuntu ari kwija kubashyikiza ubuhereza kurungi
agagasha kwa Gerard Tugume abwata ya West omurishemu.